ขนาดพลายทางปีกลังเต๋อขนาดละพลายทางปีกลังเต๋อให้เหมือนกระทะอัดเป็นระบอบเนี่ยไอ้โจมาก็ถ้าใครบอกไม่ใช่ไหมใช่ยาไว้เลยมันช่วยมันเป็นยังมันใช้เรื่องช่องเจนกับอูนเอาไว้ไงใช้เรื่องช่องแหลกกับอูนอะไรใช้เวียนหมอเฟกแล้วแฉะแล้วจังก็ใจเกย์ช่วยใช้จมูกจมูกดีละกุมก็ถ้าแกมันนั่งสบายจัดหนึ่งการยำระบอบได้นอมโจแล้วมันทำมาไปครั้งแรกถึงมาไปครั้งกาเตะเพราะวิอาซึ่งมีตนุกจัดยังนั่งทายระบอบได้แกนอมโจมานั่งคนเพียบแบบหน้าเวียบบังนำโจตลอดขนมปลายปลอกอ่อนนั่งจะไหนจะนกอ่อนนั่งเวียกำลังหน้าคือปลูกขยำดังเตะจังบางส่วนจะแกมันนอมโจมาให้กุมกระทะปลูกขยำไอ้โหปลูกไอ้บุกขยำเม็ดได้ดำตะนำขยำจังดำไอ้เข้มtrong nhâm ấyเข้มđâm mà đừng tịt từ trong nhâm ấy đâm mà đừng tịt từ thấy bữa haเอาไปđể khi nhâm đâm mình bán khi nhâm ọt nhâm khi nhâm ọt tên cái nhâm tì nhóm nhâm mà vậy để là bỏ nhóm miền nắng không cạnh này để bía mình chạm mạch tép bờ sân chỉ cạnh này để chạm bách tơ cá rồi chỉ cứ đừng anh trắng không cạnh này nước bờ sân chỉ không miền bỏ này gọi nhâm bỏ này sình bàn đài dí rung tơ ha hộp chốc lại và lọc ấy on nâng bờ sân chỉ không miền bờ hộp mau bị khang nắng cứ nhâm bỏ kẹp sình bàn có thấy bờ sân chỉ được bỏ kẹp sình nắng dân là khai tiết thì thằng mối miền tại đầm của này hộp nâng ai cứ việc tập hiệp mà rồi dí rung tơ bị đôi tơ sna chẳng bờ sân chỉ bờ con lại nó kẹt tơ cá dân mình phải thành đẹp sình kì co mình tơ cá dân nút tê tao phải đã sẵn khăn nó dân miền tơ cá kì on rong chăm chụp một rọc nông sụp bắn là lợi dụng lòng chật hà ấy bài này xin cho mà chụp vật em tăng trên đi